Lasho labumbana ihora lesithupha ekuseni nokusho-ke ukuthi-ke iyaqala ingqayizivele ingqalobutho yohlelo Ekhaya Jikelele okuyilona lodwa-ke vo uhlelo lwesidlo sasekuseni olusakaza ngesinguni kumabonakude lapha eNingizimu Afrika iyonkana. Ungahamba uzuvuvuka inyawo uphelelwe amanzi emzimbeni, lalela angeke uzuluthola uhlelo olufana nalolu esikwethulela lona thina la Ekhaya Jikelele. Omunye-ke wembukelo wayebuza i-girlfriend yakhe ethi, baby ufuna nje ngenze njani ukuze ubone ukuthi ngiyakuthanda muntu wami. Hayi yaphendula ki-girlfriend yathi ufuna ukuthi ngibone ukuthi uyangithanda? Hayi ke ngicela ukuthi uye kumsebenzi bese kungena ubhuti wami esikhaleni sakho kusebenze yena. Hayi ngizobona lapho ukuthi cha uyangithanda ngempela. Igama lami imbukeli nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Ihlaba ngale mhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe eSABC. Sikubingelele sikamukele sibonga kakhulu ukuthi sibe nayo namhlanje kuseni. Enkosi kakhulu Mamtshali. Mbukeli masibulise sikubhotise kwindawo osibukele kuyo. Nthetha kaloku ngalo iphondo laKwaZulu Natal, eMpuma Koloni, eNtshona Koloni nakweminye ke imimandla. Namhlanje mbukeli masiqhubeka njengesiqhelo manje sikuphathela zona zitshisa pe ze wena ubezindlebe. Singalibasanga ke masijonge nangamanqaku esakuphathela wona kwingqungquthela ke ekubhungwa kuyo ngokusebenza kwemigodi kweli iAfrican Mining Iindaba. Kubhengeze ukuba ingamakhulu imigodi engasetyenziswayo ezovalwa kweli. Kanti ke kwezemidlalo hayi jonga iBafana ibila isoma ilungiselela umdlalo wayo ne-semi-final neNigeria ngomso. Kubo Bafana siphezulu kwenu. Kanti ke mbukeli njimlo ukholosaka lubisi unonkanyezi. Le mbukeli inkanyeze nomsansa phakathi kwezinye. Umadlongothi mazipho mamshukuma ozondwa ngezakhe izinto ncamagushe kwizihlele ezindingqungileyo ndisithi makube chosi kubele. Bukeli masijonge eziphala phambili kule yure. Since 2019, the department has closed and sealed 251 derelict holes and shafts. Engqungqutheleni okubhungwa kuyona ngokusebenza kwezimayini kuleli African Mining Iindaba kumenyezelwe ukuthi ingamakhulu imigodi yezimayini engasetshenziswa ezovalwa lapha eNingizimu Afrika. The EFF must never engage in violence. We are going to fight this election peacefully. We don't need violence. Inkokheli ye-EFF Julius Malema ubongoze abalandeli beliqela ukuba baqinisekise ukuba unyulo lwalonyaka lunoxolo. So long ago that South Africa played the semi-final or let's talk maybe a final. So that motivates us to do as good as the guys of 96. iBafana iphezu kwamalungiselelo omdlalo wayo wama-semi-final ezodlala neNigeria we-AFCON kusasa. I-Ivory Coast yona-ke singethi lomqhudelwano. Ingaphezu kwama-300 imigodi yezimayini engasetshenziswa eNingizimu Afrika ezovalwa uhulumeni kule minyaka emithathu ezayo. Lesi simemezelo sidalwe umnyango wezamagugambi wayo nezamandla emhlanganweni wama-30 wokubhunga ngezezimayini i-African Mining Iindaba esingethwe enkabeni yedolobha eKapa. Zibalelwa ezinkulungwaneni eziyishumi izithunywa ezijamelele umhlangano ozothatha izinsuku ezintathu we-African Mining Iindaba. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi kusukela ngo-2019 uhulumeni usenze okuningi ngohlelo lokuvalwa kwemigodi yezimayini engasanakiwe ngenhloso yokubuyisa uzinzo kulomkhakha walokho ongamagugambi wayo. Since 2019, the department has closed and sealed 251 derelict holes and shafts. Over the next 3 years, the department intends to close a further 352 shafts. Criminal activity and the copper cable theft in particular has had a serious impact on key rail freight corridors in our country, including the supply of coal for export through Richards Bay, our coal terminal port. Labo abanentshisekelo yokungena kumkhakha wezezimayini bakhala kakhulu ngokuthi lihamba kancane uhlelo lukahulumeni ngokukhishwa kwezimvume ezigunyaza ukusebenza kwabo. Of the 2,000 applications received since beginning of the financial year, the DMRE has granted 268 processing rights, it has granted 32 mining rights,
it has granted 85 renewals, 184 amendments, and 190 permits. And we thought we should give you these statistics because some mischievous tenants wrote that we have not processed nothing, is zero. And this is not zero. Njengoba lo mhlangano uqhubeka eKapa, umkhakha wezezimayini eAfrika uphoselwe nenselelo ukuthi uqale uhambisana nesikhathi, ugxilise nokusebenza kwezobuchwepheshe besimanje. Inkokheli ye-EFF ibhenele kubalandeli balombutho baqinisekise ukuba unyulo lwalonyaka lunoxolo. Umalema uthi olunyulo lunganako ukubhebhethana kwezimvo kodwa ke akufuneki lukhokele ngquzulwano. Ebethetha ke nabaxhasi beliqela kwi-University yase-DUT eThekwini. I-EFF imatasa ilungiselela ke usuku lwangomgqibelo nalapho khona leli qembu lizokubeke lethula usomqulu wesithembiso zokhetho. Umholi waleli qembu umnumzana Julius Malema uphansi phezulu esifundazweni kwaZulu Natal nalapho khona enxenxa abeseka leli qembu ukuthi bafike ngobuningi babo eMoses Mabhida. Ukhulume nabafundi ke eDUT nalapho ebakhumbuze khona ukuthi malingabi khona udlame kulolu khetho. The EFF must never engage in violence. We are going to fight this election peacefully. We don't need violence. We don't want to see the blood of an African person because of the elections. Umalema uthi akangabazi ukuthi ke iEFF izokwenza kahle kakhulu okhethweni lapha esifundazweni kwaZulu Natal. Leli qembu lathola ke amaphesenti evile kwayisishaka lolunye ngo2019 labe selizuza izihlalo ezishagalombili eshamthetho sesifundazwe. We want successful elections where EFF will emerge victorious here in KwaZulu Natal as the government of the day. Abafundi ke nabo bathi bayathemba ukuthi ke amaqembu ezombusazwe azokuzibeka eqhulwini ke izifiso zabo. Sebegxile kakhulu kuma drugs abasanaka indawo yekole i-teenage pregnancy nayo iyabahlupha abantu abasha kakhulu. Malema uphinde wanxusa iNational Prosecuting Authority ukuthi ivuselele ke amacala ayithweswe unogada walapha eDUT owayesolwa ngokubulala umfundi umlungisi Madonsela ngesikhathi ke kunembhikisho ngo2019. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Kubizwe ufakazi wokuqala ecaleni likaSifiso Mkhwanazi obhekene nezinsolo zokubulala abesifazana abayisithupha abadayisa ngomzimba eGoli. Lwaba ngundaba mlonyeni udaba lukaSifiso Mkhwanazi hosolwa ngokubulala abathengisa ngomzimba bayisithupha okwatholakala izidumbu zabo esakhiweni sika baba wakhe nakube wavumile amacala okubulala uMkhwanazi kodwa uziphikile izinsolo zokuthi wabulala ehlelile kanti ngaphambilini kubikwa ukuthi waboshelwa icala lokudlwengula okukholakala ukuthi kwaba nokungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nabathengisa ngomzimba. Immediately I opened the door. When I was on my way going upstairs, I can perceive a smell, a very bad odor coming out from the property. Then when I opened the third office, then that's when I realized this is where the smell is coming from, but it was a bit dark. That's when I saw something lying on the floor. I called Mark Kumalo because we are only three people who got access to the building, which one is me, Mark is Mark Kumalo, and the third person is Imi. uDamien utshele inkantolo ukuthi uyena ubaba wakhe kanye nomunye umqashi ababe nevume yokungena esakhiweni kanti futhi uthi uMkhwanazi wazama ukubaleka ngesikhathi onogada kanye noyise bezama ukumbuza ngesigameko sokubulala. Then one policeman he asked us, do we have CCTV? We told him yes, we got. Then we went to the CCTV to check what had happened previously last night. While we were busy checking, then I saw my son driving inside driving inside the premises of the workshop with a lady. When the policemen saw that incident on the CCTV, they say this one we're going to arrest him. Kusasa kulindeleke ukuba kuphekwe ngemibuzo ubaba wakhe. I-Action SA ithi izaxhasa insapho zabasebenzi abathathu bomgodi ilili ababeveleleke emathunjini nomhlaba. Ababasebenzi babhubha ngethuba kuzika icontainer ababesebenza kuyo ngonyaka ka2016. Izolo ke beqhutya iminyaka esibhozo sukela oko yenzeka lenhlekele. Bahlanganiswe ubuhlungu nosizi lwabo. Imndeni wakwaMnisi wakaNkambule kanye wakanyerere ikhumbula abathandiwe bayo abashona enhlekeleleni emayini ngo2016. Quite painful when we get into this date because
all the pictures, all the memories came back. But we do believe that one day we'll get closure. Ngonyaka odlule inkantolo yemanje yathola ukuthi imayini amaphoyisa kanye nomnyango zamagugambi kwayo kufanele bathweswe amacala ngokushona kwezisebenzi ezintathu. I-Action SAET uhulumeni akayisinzanga imndeni iqembu ke leseka imndeni. The government and the mine management lied to us that the container cannot be retrieved. Through our lawyers, we exposed that, and we are continuing to give them the support. Imndeni kanye nabe besebenza nabo bathi basanethemba. Igama lelokusinani labantwana bethu bashona mina nginepower abantwana bethu baphila. Have a glimmer of hope because we're done with the litigations, so now we are waiting for the PRPs to convene that the creditors meeting and let the creditors decide. I-Action SA kanye ne-Aquamanzi banethemba lokuthi imayini izovulwa ngalonyaka. Ingonyama yesizwe samaZulu isilo umisuzulu kaZolthini ifuna ibhodi lengonyama trust elengamele umhlaba ngaphansi kwamakhosi ligunyaza ukuthi lisebenze ngokuyimela lingabe lisalawulwa umnyango wengamele zolimo ukwabiwa kabusha komhlaba kanye nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya. Isakhiwo ngonyama trust sinomhlaba obalela kuma hectare angu 3 million kwaZulu Natali. Lo mhlaba kwangowahulumeni wakaZulu ngaphambi kwenkululeko kuleli. Ubuthelezi uthi isilo sizokwenza konke okusemandleni aso ukuvikela kwalomhlaba ukulondoloza kanjalo nezinhlelo zentuthuko. Ubuthelezi uthi isilo umisuzulu kaZolthini usesayinde isivumelwano nesakhiwo esiqeqesha izisebenzi kahulumeni ukunika amakhono amakhosi ukuphatha. Amakhosi ayahluleka yini ukuyiphathela izwe kangangokuthi kumele aze aphathelwe ungqongqoshe eKapa na? Isilo sithi amakhosi aneyinhlaka eyisondele kubantu futhi eyisemthethweni. Ubuthelezi omenyezelwe ngenyanga edlule kulesikhundla sokuba nguNdunankulu wesizwe samaZulu uthathe indawo kaMntwana kaPhindangene okhothame ngonyaka odlule. Ubuthelezi oyilungu le-IFP uthembise ukuthi ngeke asebenzise lesikhundla ukuzuza amavoti kwezombusazwe. And there is no political influence or any political favor which will accrue to any political party. Isilo siveze ukukhathazeka kwaso ngokubulawa kwamakhosi neinduna kwaZulu Natali abalelwe 50 amakhosi neinduna ababulewe kusukela ngonyaka u2018 kulesifundazwe. Eindabeni ze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi mbukeli usasibukele apha ekhaya Jikelele. Kanti ke ngolwesine umhla wesibhozo kweyomdumba kulonyaka umongameli uCyril Ramaphosa uza kwenza intetho yobume besizwe isona. Uza kuthi ke thaca le ntetho ngemiba eyahlukeneyo ejongene nendlu yowisomthetho yesizwe. Phakathi ke kwezinye zazo kukuba kwatshiswa isakhiwo seParlamente into leyo ke eyakhokelele ekubeni lifuduke kwiholo laseKapa. Uqonda banzi ke malunga namalungiselelo esona ka2024 sinxibelelana nentatheli yendaba ze-SABC ezinze eParlamente uLula Mamatya. Lula mama sikubulise sikwamkele enkqubeni sibabe ngazibini ngokwenza idinga kunye nathi. Manibulise manibulele ndibulise nababukeli bekhaya Jikelele kholoso. Sibambe ngazibini. Lulama ekubeni ke kwatsha esakhiwo seParlamente safudukela ke kwiholo laseKapa. Ingaba mhlawumbe isona iza kuqhutywa kwiholo yaseKapa nakulonyaka kwaye yintoni ebangela ukuba ingabuyeli kwindlu yowisomthetho? Unjalo kholosa nababukeli bekhaya Jikelele. Amalungiselelo kangangento bana seleqalile pha kwiholo yesixeko saseKapa apho lo msitho uza kubanjwa khona ngolwesine. Umongameli uza kuqala ukuthetha ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya. Ukuba ke ingabuyeli kwindawo yaseParlamente kukuba kaloku ayikakhiwa ngokutsha iParlamente. Indawo amalungu eParlamente athi ahlale khona umzekelo xa umongameli ukuphendula imibuzo eParlamente nakwezinye ke indibano ze National Assembly incinci ayikwazi ba amalungu
ayi-400 eParlamente angonela. Sakukhumbula into bana ngamalungu eParlamente ayi-400 aza kuthi athi azimase le ndibano, kwaye xa kuyisona kudibana i-National Assembly kwakunye ne-NCOP. So lo malungu nje ewodwa angaphezu ko-400. Kuphinde ke kubekho neendwendwe ezibalulekileyo ezithi zimenywe, umzekelo awabo babesakuba ngomongameli belilizwe baye bamenywe nabo babekhona, kwakunye nezinye izithwalandwe nendwalutho nabantu bezoshishino nabanye abantu abakumabakala athile abathi bamenywe eParlamente baza kuba inxalenye yalo msitho, kwakunye nentloko chapter 9 institutions ziye zimenywe nazo zibe khona. So akukho sakhiwo ke ngokweParlamente esinokwazi ukuthi sisingathe umthamo wabantu abaninzi ngolo hlobo. Yiyo ke lento kuthe qolo ibane le ndibano yesona ibanjelwa eCity Hall not kwisakhiwo seParlamente. Kholosa. Njengokuba usitsho elulama into yokubana ixhaphakile into yokuba kumenywe omangameli bangaphambili njengomongameli belizwe kule ntetho yesona. Ingaba mhlambe ngophi umongameli esinokulindela ukumbona kulonyaka, kwaye mhlambe ungabikho kwakhe uJacob Zuma kuya kuthetha ntoni? Kholosa namhlanje amagosa i-presiding officers eParlamente, iSpeaker seNational Assembly uNosiviwe Mapisa-Nqakula kwakunye nosihlalo we-NCOP uAmos Masondo kulindeleke into yobana babe nodliwano-ndlebe nonondaba malunga namalungiselelo esona. Kulapho ke siza kuthi sive ngokucacileyo into yokubana ngobani abamenyiweyo, ngobani abasele bevumile ezo zimemo ukuba beze, kuba kaloku abanye abantu baye bacacisa into yobana abazukwazi ukuphumelela. Kumbandela ke Kholosa umalunga nowayesakuba ngumongameli uJacob Zuma, ukuba akekho ababukeli abanakude ibothuse loo nto leyo, kuba izabe ingelotyeli lokuqala engekho, wayengekho nakwixesha elidlulileyo. Kuyaxhomekeka into yobana ngelo xesha lesimemo mhlawumbi umntu lowo umenywayo unazi commitments zithini na, okanye mhlawumbi angakwazi ke ngokukuza. So it should not be into eyothusayo kubabukeli xa wayesakuba ngumongameli uJacob Zuma engekho. Kodwa ke phantsi kwale meko kuyiyo ababukeli bayaziyo into yobana uthe uza kugaya inkxaso yovoto for eli qela litsha laziwa ngokuba ngumkhondo wesizwe. Asinakuthuka ke ngokukholosa naxa ababukeli beyayamanisa ukungabikho kwakhe kwisona malunga neli qela, kodwa ke generally ifanele uba ayonto yothusayo leyo, kuba kumatyela agqithileyo ebengekho, therefore nangoku xa engekho it should be understandable. Kodwa ke njengoba ndisitsho kule meko kukuyo bangaxoleleka ababukeli xa benokuyihlalutya ngenye indlela ukungabikho kwakhe, bamayamanise nokuba ethe uza kugaya inkxaso for iqela le-MK nezinto ezenzeka phakathi kwakhe kwakunye neqela lesizwe i-ANC. Kholosa. Enkosi kakhulu. Esingathanda uqonda mhlawumbe into yobana imalini ebekelwe bucala ukusingatha ngempumelelo lentetho, kuba yonke into idinga imali ukuze yenzeke. Siyakhumbula kwiminyaka yangaphambili efana no-2019 ngenxa mhlawumbe yentlekele ye-COVID-19 noko amaxabiso ayephansi, ibanjwe digital ikhosta pha ko-2.2 million ithe kratya kwelo nyanani. Ingaba mhlawumbe kulo nyaka inkqubo zemali zokulungiselela zimephi? Kholosa kwiminyaka edlulileyo imali ebekelwe isona ibisoloko ithethisa.
eyona mali inkulu eyakhe lo msitho wasitekelela kuyo kuphansi fike pha kwizigidi ezine zerandi yadala isankxwe kakhulu loo nto leyo. Kwiminyaka edlulileyo embalwa iparlamente soloko isenza into yobana imali eyabelwe isona inciphe. Yafika i-COVID, akwabikho msitho mkhulu kakhulu namanani ehla yancipha ngakumbi. Nakunyaka ophelileyo ibinciphile. Kodwa ke eyalonyaka Kholosa asikayiva nayo, siza kuyiva kakuhle namhlanje xa amagosa eparlamente esichazela malunga nazo zonke iinkcukacha. Kodwa ke ndingatsho ndithi kule minyaka imbalwa idlulileyo iparlamente yenza unakho ukuba uhlahlwabiwo-mali lwalo msitho lungatyabuli kakhulu. Also considering imeko ekuyiyo yezoqoqosho apha eMzantsi Afrika, baye batsho ke xa beyithetha bathi bajonge nezo meko into yobana noko ingatyabuli kakhulu. Kodwa ke kumaxesha amaninzi idla ngokuba phaa kwizigidi ezibini zerandi idla ngokuma apho. Kodwa ke eyona nani lichanekileyo sakuliva namhlanje. Siyafuna uqonda kwakhona Lulama into yokubani ngaba mhlambe iinkqubo zona zokhuseleko eKapa nakwiindawo ezingqongileyo phambi kwale ntetho zime njani, kuba siyaqonda kaloku into yokubana xa kusondele eli xesha noonqevu bayasukuma kuba nabo bajonge ukwenza umsebenzi wabo. Uqala namhlanje sekubonakala into yobana ukhona uxazizolo, sekubonakala into yobana lo msitho uza kuba khona. Siyabona into yobana amapolisa ayafika. Sakukhumbula into yobana ayingomapolisa alapha eNtshona Koloni kuphela ajongana nokhuseleko, namanye asuka atyaliweyo asuka kwamanye amaphondo abakhona. Sele befikile ke kangangento yobana izolo bebesenza i-accreditation yabo okwenza into yobana bazokwazi ukuqalisa nokhuseleko. Kanti nangaphakathi eparlamente sesibona into yobana kuyabrandwa, kuyalungiswa, kulungiselelwa umbandela wesona. Kanti nase-City Hall bamaxhaphethu bayalungisa nabo, balungiselela umbandela wesona. I-security ke ngexesha iba tight kakhulu. Zikhona izitrato eziza kuvalwa ezi-around iparlamente, ziye zivalwe ke ukususela ngentsimbi yesithandathu ngoLwesine ekuseni, okwenzela into yobana abantu bangakwazi nokuthi umntu amise imoto yakhe, zivalwe. Ukanti ke loo nto leyo iye ichaphazele nezivenkile lamashishini akufutshane kwakunye neparlamente, kuba kaloku kuba nzima ukuhamba kwabanye abantu ukufikelela kubo. Ufumaniseke into yobana nawo ushishino lawo alukho njengesiqhelo, babanqaphanqapha abantu abangena kwezi venkile. Ukanti naseparlamente ngoku singabasebenzi singena eparlamente umhla nezolo, kodwa ngalamini kuza kufuneka nathi senze i-accreditation yethu, kungene kuphela umntu ovumelekileyo ukuba angene. Ongavumelekanga akangeni kwangena. Nabasebenzi baseparlamente abasebenzela iparlamente ukuba abanayo impephamvume ezibavumela uba bangene, abangeni, kuba ukhuseleko luqilima. Ukanti ke namapolisa namagosa ezendlela aye abekhona ukugcina ucwangco ngemini yesona. Kuhle kakhulu ukuva into yokubana noko ikhona imimiselo ebekileyo iqinisekisa into yokubana kukhona ukhuseleko. Nanzenye into Lulama, i-EFF siyaqonda into yobana isoloko iphazamisa isona. Sithetha nje inamalungu amathandathu athe bakanti ayanqunyanyiswa, kuquka ke nenkokheli yombutho uJulius Malema. Intoni mhlambe singathi siyilindele kuba le ntetho ingaphazanyiswa kulonyaka since mhlambe benqunyanyisiwe, kwaye ke siyaqonda into yobana kuwo lo nyaka iparlamente ibeke imithetho engqongqo yokuba akukho nabani na onokulungelo lokuba aphazamise intetho kaMongameli. Kulo mbandela weqela le-EFF Kholosa silindele isigwebo malunga
nokubhena kwabo malunga nemiqathango yeParlamente ibekiweyo yokuba isona ingaphazanyiswa. Bebeyithathile lo mbandela wawubhekise ezinkundleni, so silindele ukuba inkundla ikhuphe isigwebo malunga noko. Malunga namalungu amathandathu anqunyanyisiweyo, silindele into yobana angabikho ke wona kwisona, kodwa ke amanye amalungu anganqunyanyiswanga wona anemvume yokuba abe yinxalenye yesona ngolwesine. Njengositsho nawe ke Kholosa into yobana umbandela wesona is unpredictable. Asiyazi ukuba kwakwenzeka ntoni na, kodwa ke ngokweParlamente, ngokwamagosa aphetheyo phaya eParlamente, alindele wona into yobana izinto zihambe ngokocwangco kuba imithetho ebekiweyo ithi mayingaphazanyiswa, makangaphazanyiswa umongameli xa eqalile ukuthetha. Akukho nto laa ndibano ayikuvumeli into yobana kwenzeke izinto ezinjalo. Silindeleke ke into yobana ulandelwe umthetho kuba kaloku yindlu yowisomthetho ngaphezulu. Wonke ummi woMzantsi Afrika kulindeleke into yobana athobele imithetho yoMzantsi Afrika. Kodwa ke njengokuba ndisitsho ndisithi xa kungenwa kwindibano yesona elo lwahlobo, akho mntu uyaziyo into yobana kungenzeka ntoni na, kuba kaloku ngamanye amaxesha Kholosa kuye kwenzeka into yobana kwale mithetho ibekiweyo kukhona i-loophole, then mhlawumbi omnye umntu asebenzise laa opportunity ye-loophole ekhoyo ngelaa xesha. So njengoba ndisitsho silindele into yobana kuthotyelwe le mithetho ibekiweyo, depending into yobana isigqibo senkundla ephakamileyo yalapha eKapa sithini na, kuba kaloku i-EFF icele umngeni kule mithetho isithi akufanelekanga into yobana kube njalo. Hayi, siyawubona into yobana kuyohamba njani xa sele ikhutshwa le ntetho. Enkosi kakhulu Lulama, ngexesha lakho siyathemba into yokubana uzoba nosuku oluhle, usilalike kakhulu. Enkosi kakhulu. Siyabulela. Lo ngibukele besithetha naye ibingululama Matya, intatheli ke yendaba ze-SABC ezinze eParlamente Kapa, esikhanyisela ke ngamalungiselelo okusingatha intetho kamongameli ayibhekisa ke kwisizwe. Kaloku mbukeli uyawukhumbula ukuba umongameli ke uCyril Ramaphosa uza kwenza intetho yesona ngokuhlwa kwangolwesine, kwaye ke iza kusasazwa ngqo kwizitishi zikanomathotholo nezikanomabonakude apha kwiziko le-SABC. Kuninzi ke mbukeli nawe ndiqinisekile apha ekhaya into yokubana umongameli welizwe angakuthi thaca. Ewe kaloku sijonge imiba yentswelangqesho ngapha ngucimicimi wombane, ubundlobongela buphezulu, zininzi mbukeli izinto ezigubungele uMzantsi Afrika. Ingaba wena mhlambe yintoni oyilindeleyo kuyo umongameli uCyril Ramaphosa? Qiniseka kaloku into yokubana uyanxibelana nathi kumakhasi ethu sive kuwe, kuba kaloku ilizwi lakho libalulekile mbukeli we-Ekhaya. Jikelele masibhatala amatyala, qiniseka mbukela ugungqe sabukele inkqubo yakho. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Kanti njengamanje ke sibheke kwezemidlalo, umqeqeshi wabafana bafana uHugo Broos uthi iqembu lakhe linogqozi lokuyiphakamisa indebe ye-Africa Cup of Nations njengoba kwenzeka ngonyaka u-1996. Iningizimu Afrika izodlala kowandulelo wamanqamu okokuqala eminyakeni engamashumi-24 kwe-AFCON, nalapho ke izogadulisana khona nama-Super Eagles aseNigeria ngolwesithathu kusihlwa. Lokhu kuzobe kuyimpinda yomdlalo wandulelo wamanqamu owadlalelwa eLagos ngonyaka u-2000. Kuwa ke lowo mdlalo ibafana bafana yakhala ngaphansi ngamagoli 2-0, kepha yabuya ke nendondo yethu sinjengomthobanhliziyo emva kokuphuma isithathu kulomqhudelwano. Umsizi womqeqeshi webafana bafana uHerman Mkhelele wayesengumdlali ngesikhathi iNingizimu Afrika igcina ukufinyelela emidlalweni owandulelo wamanqamu. Leli qembu lagcina ukunqoba lomqhudelwano eminyakeni engama-28 edlule. Laqeda endaweni yesibili noJomo Sono ngo-98, laqeda endaweni yesithathu noTrotty Mlotho. Certainly a motivation for all my players. That is so long ago that South Africa played the semi-final, or let's talk maybe a final.
So that motivates us to do as good as the guys of 96. Umgadli Evidence Mukhupa ufuna ukukhokhela umqeqeshi nokumthemba. As well as I have a coach that believes on me, the coach that called me, and the people were already like, why this player? So for the fact that coach called me, I'm here to do the job. I'm here to play, and I'm going to play my whole heart for him. Like, I'm going to do whatever I have to do for the coach. iBafana Bafana ayikazi guqisa iNigeria kuAfcon emidlalweni emithathu yalomqhudelwano. Usapho luka-captain weBafana Bafana uRonwen Williams lumothulela umnqwazi ngomsebenzi wakhe bobuqhawe bedlala ke kaloku neCape Verde ngomgqibelo wokugqibela wendebe yezizwe zase-Afrika eIvory Coast. Lonozinti ke wenzelelwane yaseGqeberha uye ke waduma emva kokuba enqande ipenalty ezine kumdlalo weBafana Bafana neCape Verde. Obethuna bathethile befamily sithi nco sibambe ngazibini kuGcobani Blom usenzelele ngxelo. Usapho laka-Williams beluchulumancile ngalentsasa yanamhlanje emva kokuba unyana wabo uRonwen ongunozinti nongukapteni wabafana bafana edlale kakuhle. uRonwen wazibandakanya nebhola ekhatywayo eneminyaka emihlanu. Susela ngoko zange ajonge ngasemva. During the penalty shootout, I knew for myself that Bafana has a chance. Because I know Ronwen, even if it's only one penalty that he'll save that penalty. But I didn't know that he'll save 4 penalties, really. I wasn't sitting, I was jumping, walking up and down. The day when Hazel gave birth to him, he was so anxious to come up, to come out. He was hanging there. They had to rush her in, and that is how he was born. And my late father-in-law, he used to say that this Ronwen was going to be South Africa's #1 goalkeeper one day. Ulusapho lunalo ithemba lokuba iBafana Bafana ingaphumelela indebe yeAfcon. I just want to first of all congratulate them on a good game, and I want to wish them well. And I know that they will make us proud. So well done, Ronwen and team. Go out there, give it your best. And we are very proud of you. Iqela leBafana Bafana liza kuqubisana eNigeria ngolwesithathu. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC liseGqeberha kwiphondo loMpuma Koloni. Umdlalo wamanqamu wendebe yomhlaba yeFIFA ka-2026 uzosingathwa eNew Jersey bese kuthi ke umdlalo wokuvula udlalelwe eMexico. iMexico iyizwe lokuqala ukusingatha umqhudelwano wendebe yomhlaba ihlandla lesithathu kwazise labe liyizwe elisingethe ngo-1970 nango-1986. Of course, being in New York, which is such a cosmopolitan city where you have between New York and New Jersey over 200 nationalities already there, celebrating and uniting the world is really something unique. I have to say, though, as well, and compliment all other 15 host cities. They were fantastic. It has been for all of us at FIFA very difficult to choose until the last minute or the last second, but I'm sure that we'll have an incredible final in New York, New Jersey, and a fantastic FIFA World Cup in 26. Canada as a whole, we have just such a incredible melting pot of people. But Toronto especially, there are just so many different cultural experiences. So when the World Cup hits, it's like everyone's on the street. Everyone is like, it's beautiful. Yeah, it's beautiful. It's a beautiful time. And I mean, obviously there's passion in many things, but the passion in the World Cup, I think, is unmatched. Isikolo sebhola ekhatywayo sizinze eGqeberha eMpuma Koloni iKeep Active Sport siza kubhadula phesheya kwelwandle ukuya kuthabatha inxaxheba kwenye yeetumente zolutsha ezidumileyo iDana Cup eDenmark. Le tumente ke ibe yindawo yokuzingela abadlali abavela kwiiklabhu ezidumileyo kwihlabathi jikelele. Iza kubanjwa kweyeKhala kulo nyaka. Le nkqubo yezemidlalo ijolise ekuphuhliseni ibhola ekhatywayo kwiphondo leMpuma Koloni. Eli qela lifumene ithuba lithathe inxaxheba kwitumente yeDana Cup nakulo nyaka, kwaye lize neziphumo ezincumisayo kunyaka ophelileyo.
Eliqela iKeep Sport Development lasekwa ngonyaka 2018 kwaye linike ithuba kubadlali bebhola ekhatywayo badlale phesheya kolwandle. I'm definitely getting a lot of opportunities to keep active. Obviously Denmark travel, a lot of scouts. Obviously for all different countries, scouts are there, players are there. You can showcase your talent, TV, everyone will see basically what you can do. So yeah, it's just a good opportunity to showcase your skill. I do see myself making a place for myself in Europe because I feel like I've worked hard and I'm still working hard to try to make that dream a possibility. And then also I want to just get out of South Africa so I can get my family can live a better life. Nabaqeqeshi bachulumancile ngendlela abadlali bazololonga ngayo. Kwangoku xa sisiya asifuni uexpecta kakhulu. Because nama nifuna ubafaka under pressure lamakhwenkwe, so as long bayoyile phana and then ba enjoy into ebalulekileyo kufike ba enjoy. Le tumente yeDana Cup iqala ngomhla u22 iphele ngomhla u27 kunyanga kaJulayi. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Iqembu lekhilikithi labesilisa lase-New Zealand liqhubekile nokuhlabana kwi-test yokuqala emidlalweni wayo neNingizimu Afrika eBay Oval eMount Maunganui. Kwi-innings yokuqala ama-Black Caps abehamba phambili ngama-runs angama-431 ngemva kokuthi-ke iNingizimu Afrika ifinyelele engama-80 kwamane osukwini lwesibili. Phambilini-ke amakiwi akhishwe esenze ama-runs angama-511 nalapho-ke uRakin Ravindra eshaye ngama-240 wawo. Nanka amazwibela lomdlalo. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Mbukeli usuke wababona abantu abagcwala bathi imfi einkundleni lapho besuke bemenywe khona osombusazwe bezobanxenxela ukuvota kodwa lelo qembu bese ligcina lingenzi kahle okhethweni. Sebeke babonakala kabantu eindaweni ezahlukahlukene lapha abafike khona bayithathele khona izikipa nezinye izinto nje isuke ikhishwa amaqembu ezombusazwe bajikeke bayihambele bangayithameli ngisho nenkulumo yomuholi osuke ezokhuluma. Bavota kanjani kanti abantu baseNingizimu Afrika? Yini le eyenza bayibandakanye neqembu lezombusazwe nanokuthi nje bafundiseke ngokwenele yini ngeyithinta ukhetho? Ukutholayo kabanzi isixhumana nomhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu. Solwazi asikubingelele sikwamukele ekhaya Jikelele. Asibingelele mamtshali, sibingelele ithimba lakho bese sibingelele nababukeli bakho. Solwazi engabe yini le eyayidonsa abantu eqenjini nje elithile lezombusazwe iqembu phela abayibandakanya nalo baze balivotele basuke beboneni? Mamtshali ayikho into eyodwa edonsa abantu badonsele eqenjini lezombusazwe. Ngoba kunamaqembu amadala okube nenkolelo ukuthi njengoba kuyiwona akhulula izwe kufanele lawo maqembu lawo asupport noma axhaswe ngayo yonke indlela. Akuyona inkinga yaseNingizimu Afrika kuphela, onke amazwe omhlaba abanaleyo nkinga ukuthi izwe okuyilona iqembu lezombusazwe okuyilona elikhulule izwe livama ukuthi lithandwe ngabantu abaningi. Hayi ngoba mhlambe khona izinto ezinhle elizenzayo kodwa ngoba kuyilona elakhulula izwe. Okokuqala lokho okwenza ukuthi abantu balithande iqembu. Bese ke okunye kuba nabantu abalandela iqembu elithile ngoba kukhona izihlobo zabo eziseyikhundleni kulelo qembu. Hayi ngoba lenza kahle kodwa ngoba belandela izihlobo zabo. Bese kuba khona ke abanye abalandela iqembu ngenxa ukuthi kunezinto mhlambe elizishoyo noma elizethembisayo okubukeka sengathi uma linganikezwe ithuba lingenza kangcono bagijimeke balelo qembu lelo. Iqiniso ukuthi ayikho into eyodwa singathi ilento le okuyonenza amaqembu athandwe. Ngeke ngakuveza ke kwabanye ozakwenu ngathi ngisho ama-manifesto, i-manifesto uyayenza ngoba kufanele uyenze kodwa i-manifesto akuyona ekwenza uphumelele ukhetho ngoba kunabantu abakuvotelayo bengazi ngisho umusho wodwa kwi-manifesto ukuthi yini oyiphethe ku-manifesto noma yini equkethwe i-manifesto. Kube nabantu abazokuvotela ngoba bethanda noma bethanda iqembu hayi ngoba mhlambe belandela izinto ozethembisayo. Bakhona nabalandelayo Solwazi abalandela iqembu mhlawumbe ngoba bethanda umholi walo lelo qembu. Kungakhathaleleke ukuthi bazi nokwazi ngemqulu nangenqubomgomo yalelo qembu. No, kuyenzeka impela dadewethu uma ukuthi nje umholi unogazi noma umholi izinto ayishoyo ilezi zinto abafuna ukuzizwa balivotela iqembu bengazi lutho ukuthi limeleni
noma ngabe lo qembu lizobacindezela bazokubona emva kwendaba kodwa bazobe sebelivotela. So ke kuyenzeka impela lokho ukuthi uma ngabe umholi weqembu yingakho ukuthi amaqembu amaningi uma eyokhethweni enze isiqiniseko sokuthi ubuso beqembu umuntu ongamethemba noma umuntu othandwayo bese befaka ubuso balo muntu lo. Hayi ngoba mhlambe besuke benenkolelo ukuthi iqembu lizokwenza kahle kangcono uma ngabe senikezwe ithuba basuke benzela unqenqa bavoti ukuthi nangu umuntu ofanele nimvotele ngokuthi bamthanda bagcine sebemvotela. Ile nto ke eyenza sikhale ngokuthi mhlambe indlela esikhetha ngayo kuyofanele sike sishintshe kube ukuthi uvotela umuntu ungavotela iqembu ngoba abanye bathanda iqembu bangamthanda umholi walo, abanye bathanda umholi walo bengenandaba neqembu. So ke kuyahlukahlukana ngamjani. Sinakubona Solwazi abantu bethi mboma kuyimbuthano yamaqembu ezombusazwe kodwa kuyo leyo ndawo uma sekuvotwa ke kuhlwe emini sibencane kakhulu kisibalo sabantu abalivotele. Kwenziwa yini lokho? Ziningi izathu mamtshalo. Okokuqala nje kuba ukuthi kunabantu abawuthandayo nje umsindo. Lapho kunomsindo khona uyabathola bekhona. Uma ngabe kwiqembu elithile uqembu A bakhona, iqembu B bakhona. Hayi ngoba bengcenye yalawo maqembu, bathanda nje umsindo, bayujabula ngaba imculo, ngaba ukudla, ngaba yini. Kube khona abayela nje kuyothola izikipa. Bathola izikipa, bajabulele lokho, emva kwalokho bayihambele bayele emakhaya. Kodwa ke enye into mhlambe kufanele sibheke uma ngabe kunembuthano yamaqembu lokho kuthiwa ngamarally akubona bonke abantu abangamalungu eqembu abaya kulawo marally. Kunabantu abayakhona abangewona amalungu eqembu, kube nabantu abayakhona abangakabi sezingeni lokuthi bangakwazi ukuvota futhi ngendlela abangaphansi kweminyaka evumelekile ukuthi bavote. Kodwa ukuthi baningi labo bantu istadium sigcwala impela uze ube nethemba lokuthi uma sekuyokhethweni uzowudla umhlanganiso kuthi uma sekuphuma izibalo uthola ukuthi azisho lento kade ulindele izoba yona kanti kakade vele kunabantu abangakafiki esigabeni sokuvota. Kube nabantu abafikile esigabeni sokuvota kodwa abangabhalisile nakuba bekujabulela kodwa abakwazi ukuvota ngoba abekho emqulwini okhetho. Bese kuzoba ke nabantu ongebona nabaseningizimu Afrika kodwa abalithanda iqembu lakho abazoya estadium ngoba bekujabulela kodwa hayi ngoba mhlawumbe bezogcina bekuvotela. Yingakho ke izibalo uma ngabe ubize irally kungafanele bese uyishaya isifuba uthi na kanjani ngizowudla umhlanganiso ngoba ngikwazile ukusigcwalisa istadium. Uma uthi khona ongakholwa lokho akabuzi EFF. EFF isigcwalisa istadium ubone impela kanjani lizowudla umhlanganiso uzoligcina liku number 3 kube ANC kube iDA kulona kwi-national. Kodwa ke izibalo zona ziyakhuphuka kwi-EFF. Ngasho ngithi iyazama khona impela ukuthi inqenqa abavoti kodwa hayi akufiki lapho abasuke belindele ukuthi izibalo zofika khona uma uzobhekisa sasa abantu ababanalo uma ngabe iqembu linempidlawo. Njoba kuzobe kwenzeka nje mhla ka10 kuFebruary lapha eMabhida ngiyacabanga ukuthi EFF izokwazi ukusigcwalisa lesa stadium ngoba isike yakwenza ngaphambilini. Kodwa lezo izibalo zobe zingasho ukuthi iqembu lizokudla umhlanganiso ngoba bonke labo bantu labo bezolivotela akuzukuba kanjani. Ngike ngezwe Solwazi nomunye ethi hayi yena uhamba noZuma uyolmlandela noma angaya kuphi. Ungayichaza kanjani ke lendlela yokuvota? No iyenzeka leyo nto leyo mamtshalo ukuthi kunabantu abalandela ubuso bomuntu bengabhekanga ukuthi ukuliphi iqembu. Kangangokuthi uma engaphuma aye kwelinye iqembu lezombusazwe eselivele likhona bazohamba naye baye khona. Uma ephuma akha elakhe iqembu lezombusazwe bamlandele baye khona. Yingoba basuke benenkolelo kulo mholi hayi ngoba benenkolelo eqenjini azimbandakanya nalo. So ke leyo nto le iyenzeka. Uma nje sokwenza isibonelo ngomsholozi, umsholozi uyathanda. Ngiyengibezwe nje abantu bekhuluma into engabambeki ngendlela bezama ukunikeza abantu imfundisoze kuthiwe umsholozi unabalandeli kwaZulu Natal kuphela ongelona iqiniso ngoba uma yako Eastern Cape abantu bayamthanda uyako North West uyako Mpumalanga zonke izifundazwe kungake ngokuthi inani labantu abamchasayo noma inani labantu abamthandayo lingakanani esifundazweni kodwa leyo ukuthi kuthiwe uthandwa kwaZulu Natal kuphela ayilona iqiniso. Uyakubona kwenzeka lokho njoba esezimbana kanye nomkhonto wesizwe ukuthi lapha asuke khona umkhonto wesizwe unabalandeli abaningi hayi ngoba mhlambe abanye bekholelwa emgomeni yomkhonto wesizwe ngoba ayikakabekwa emphakathini kwazi ukuthi nansi imgomo amen kodwa ngoba banenkolelo ukuthi uZuma ubuso beMK bamlandela. So izinto ezenzekayo lezo kuyenzeka abantu bathanda umuntu ngaphezulu kweqembu. Uke wezwa nangesikhathi kuzoyokhethweni
lo ka 2019 kwathiwa uma ngabe behlanganisa izibalo zikhombisa ukuthi kunabantu abathanda uRamaphosa ngaphezulu kweANC. Kwaba khona ke izinkulumo ezasuka ukuthi ungamthanda kanjani umuntu ukudlula iqembu ngoba phela yilona iqembu lemkhuphulile, kodwa iqiniso ukuthi kuyenzeka lokho kube nomuntu othandwayo hayi ngoba kuthanda iqembu azimbandakanye nayo into eyenzekayo. Manje Solwazi, njengoba ke kwachaza impela ke nasey'nkundleni zokuxhumana kujatshulelwa ke wayengumengameli wezwe uJacob Zuma, njengoba nawe ke usukhuluma ngodaba lwe-MK Party, ubona ukuthi leli qembu ngendlela abantu abalemukela ngalo nangendlela nje abantu abakhuluma ngalo kakhulukazi lapha ey'nkundleni zokuxhumana, ubona ukuthi leli qembu mhlawumbe kungenzeka kanti silibone livala ngehlahla okhethweni? Mamtshali, asike sibeke nje iqiniso dadewethu. Ngokubuka kwami okhethweni lwanonyaka alikho iqembu elizophumelela ukhetho ngoelethu, kodwa iqembu le-MK neqiniso lokuthi lizoba ngelinye lamaqembu azokwenza kahle kakhulu okhethweni lwango-2024. Uzobheka ukuthi ukwesekwa akade elisapota sonke lesikhathi ulona former president uJacob Zuma libukeke liba ney'nkinga ziqalwe lento yomdontsiswano ngaphakathi lento yama-factions. Kwase kuzoba ke ney'nkinga ezinye ezikhona, ezinye zazo ezingaqalwanga ANC kodwa ngoba zenzeka ngaphansi kobuholi be-ANC zacasula abantu abaningi, okufaka phakathi indaba kagesi, bese kuba ke nalento ke yamathuba emisebenzi na yonke lento eyenzakalayo. Uzokhumbula futhi ukuthi ngeviki elidlule kuthi uma ngabe kukhishwa izibalo zenkohlakalo kwakhombisa ukuthi iNingizimu Afrika yehlile kulokho ekade ikhona, kade unumber 43 yehla zoba unumber 41. Kwabe sekuba ke nembuzo ukuthi le New Dawn umengameli ayikhulume ngayo, umengameli Ramaphosa ayikhulume ngayo mengena iphi kanti, ngoba wathi mengena wathi uzolwisana nenkohlakalo. So ziba khona ke izinto eziphathekayo abantu abathi uma bezibheka bathi hayi no angeke lezi zethembiso esinikezwe zona azifezekanga, asike sinikeze abanye ithuba. So ke ukuqhamuka kwe-MK ilona isupportwa uformer president uZuma esazi kahle ukuthi unabalandeli abaningi, lokho kuzoyilimaza i-ANC. Noma kungeyona yodwa ke futhi ezolimala, maningi amanye amaqembu ezombusazwe azolimala, ikwakhulukazi KwaZulu-Natal okufaka phakathi iqembu le-IFP. Ngingomunye abantu abasebeqagulile ukuthi i-IFP bisethubeni lokuthi ingawudla umhlanganiso KwaZulu-Natal, kodwa njengoba sekune-MK angiboni kwenzeka lokho. Namanye kamaqembu ngiyezwa kamaqembu afana no-DA athi wona ayakujabulela ukuba khona kwe-MK ngoba izokwehlisa kakhulu amandla e-ANC bese yenza umsebenzi wabo ubelula ukuthi uma sebehlanganise lo lwambimba abahlanganisayo bakwazi ukuthi bayisuse emandleni. So ke ngasho ke dadewethu ngithi kuyiqiniso khona ukuthi amanye amaqembu ayaqhamuke athi ukuqhamuka isikhashana aphinda nyamala, ukuthi uma ubheka indlela i-MK eqhamuke ngakhona na kanjani izowaphazamisa amaqembu amaningi okufaka phakathi nalo iqembu elibusayo, iqembu likakhongolose. Sesiphetha nje ke Solwazi nje qapu kancane ngenxa yesikhathi, ubona ukuthi mhlawumbe ngabe sikhona isidingo sokuthi abantu bakulelizwe bafundiswe ngezinto ezithinta ukhetho? Sikhona kakhulu dadewethu. Okubi ukuthi uhulumeni unciphise imali avama ukuyinikezwa IEC, inhlangano engamela ukhetho, ngoba ngabe iyakwazi ukwenza lokho. Angeke izikwazi ukwenza ngoba ayimile kahle ngaseyimalini, kodwa umsebenzi okufanele bawenze ngokomthetho sisekelo. So ke umthwalo usemaqenjeni, umthwalo ukuwena nami, umthwalo kubaholi bendabuko, umthwalo kubaholi bamabandla ukuthi abafundise abantu babo ngokubaluleka kwezombusazwe, ngoba noma ngabe usesontweni ezombusazwe zohlala zikhona. Sikhulu isikhala dadewethu, sonke kufanele sibambe iqhaza ukwenza ukuthi abantu bethu sibafundise bathi uma beyovota bazi ukuthi benzani, bangavoti ngemizwa, bavote ngengqondo. Sibonge kakhulu Solwazi ngesikhathi sakho, sikufisele nje nosuku oluhle, hlezi kuyintokozo ukuthi sixoxisane kanye nawe. Ngiyabonga kakhulu namamtshali nawe kanye nababukeli bakho, sengathi ngaba nosuku oluhle dadewethu. Sibonge baba. Lewo ke mbukeli bekuSolwazi ubheki Mngomezulu, besixoxa naye ngendlela abantu bakulelizwe abathatha ngayo inqumo uma ngabe ke beyovota. Njengamanje ngibonisa ukuthi nje ke qhu ngapha ngaseyitolo, sizobuya emva komzuzwana.